Reka mbanze mbasuhuze mbifuriza kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza. Baye ikaze kandi ku muyoboro wacu wa YouTube X Menya. Ubwashize hari comments nagiye nakira zimbwira ngo izi apps utwereka zo ku buryo twakura amafaranga mu by'ukuri ziragoye. Rimwe na rimwe ugasanga turayakoreye twajya kubikuza bakatubwira ngo hano mu Rwanda ntibishoboka. Nibyo kuko hari izo ukurira amafaranga ugasanga mu Rwanda ntibishoboka kimwe n'uko n'izishoboka. Ndetse harimo n'abambwiye ngo watweretse uburyo ukoreramo amafaranga udakoresheje mu application. Tubizi ko ukorera amafaranga ukoresheje internet. Mu buryo bwinshi uronkeramo amafaranga hano hari ubwo twita forex trading abantu benshi batazi cyangwa se hari n'abayizi ariko babuze aho bakura ubumenyi. Nyamara abantu bahari bayizi, ugasanga umuntu avuga ngo yabuze ubumenyi nyamara abantu bahari bayizi ahubwo atarabaganye. Ntabwo rero wabuze ubumenyi ahubwo icyo wabuze shaki. Niyo video ndayikorera umuntu wambajije ngo nzamubwire ni gute candlestick yifominga, ni gute ibaho, ese bigenda gute kugira ngo yifunge, kubera iki mbona candlestick zifite amabara atandukanye bigenda gute. Nibyo rero ngira ngo banze ngusubize. Ubundi forex trading ni uburyo bwo gucuruza ifaranga ariko rikorera kuri internet. Ifaranga rimwe ukarivunjamo irindi utekereza ko iryo uvunjiyemo rigiye kuzamuka, hanyuma ugahita ko ubigurisha ukabona inyungu. Iyo niyo twita forex trading mu magambo make. Kugira ngo rubikore bisaba ubwenge, analysis yo kumenya ngo iri faranga rigiye kuzamuka, rigiye kumanuka kandi gurishe ibintu bimeze gutyo. Nibyo rero ngira ngo mbanze mfashe umuntu wambajije ngo ni gute candlestick yifominga, ni ryari yifominga cyangwa se kubera iki igira amabara asa gutya nkabona zivanze. Ibyo nibyo ngira ngo musobanurire, ariko ntaragera kuri icyo nabanza kubwira cyo nuko ubundi muri forex trading tuguruza amafaranga ariko tuyavunja mu yandi. Nk'urugero tugira icyo twita currency pair. Currency pair ni ukuvuga ngo ni uburyo ifaranga rimwe riba rijyanye n'irindi. Ntabwo wavuga ngo ngiye gucuruza pound gusa, oya, kuko ngo nimba ugiye gucuruza pound bivuze ngo nimba ngiye kugura pound hari iryo ngiye gutanga kugira ngo bampe pound, nimba ngiye kurigurisha hari iryo nanjye ndi gushaka. Ibyo rero nibyo twita ngo ni pair. Nk'ubu nshobora kuba urugero ngo mwohereze iyo twita GBP USD. GBP ubundi ni pound ry'Abongereza, hanyuma USD rikaba idolari ry'Abanyamerika. Ibyo rero mvuze ngo GBP USD uhita wumva ko ni pair, ni currency ebyiri ariko zihurije hamwe zigakora currency imwe. GBP USD nshobora gusanga wenda ingana n'urugero na 1.023 wenda 5. Bishatse kuvuga ngo ipawundi rimwe ringana n'aya madolari, kubera ko iri pound urabona ko niryo ryabanje turyita base currency, hanyuma iri dolari rikurikira tukaryita quote currency. Bisobanura ngo ipawundi rimwe iragura amadolari 0.02325. Then aha rero ugasigara wibaza ngo iyo maze kubikotinga gutya bikoresha iki. Ibi rero nibyo biguhereza igiciro uri buze kwishyura. Urugero niba ugiye kugura idolari, pound, ubu ugura pound rimwe urishyura amadolari 1.02323. Ibyo tukabyita ngo ni pair arizo dukoresha hano muri forex trading. Izi rero kama nzegejeyo noneho turebe icyo twita ubundi forex ni cyangwa se candlestick ni iki, kuko niyo dushaka kuvugaho. Candlestick is a way of displaying information about an asset's price movement. Ni uburyo noneho ushobora guherekana ni gute amakuru cyangwa se ibiciro bigenda bihindagurika mu gihe runaka baba baduhaye. Nk'urugero nimba nguze ipawundi rimwe nkarigura amadolari 1.02323, ntabwo bisobanura ko ariho riraguma. Ipawundi ishobora kuzigumya ryiyongera cyangwa se rikagumya rimanuka. Uko kwiyongera rero tubibarira mu bihe. Uvuga ngo reka ndigure mu gihe cy'isaha, uvuga ngo ni time frame y'isaha. Ubwo aho rizaza kuba rigeze mu gihe cy'isaha nshobora kuva mu isoko nta kibazo. Noneho reka ndigure mu gihe cy'iminota 5, aho riraza kuba rigeze mu gihe cy'iminota 5
nshobora kuva mu isoko cyangwa se nkaguma mu isoko bitewe n'uko mbona igiciro kiri kugenda cyiyongera. So icyo gihe rero tukibarira mu candlestick, ni ukuvuga ngo candlestick imwe yifunze niyo tuba tuvuze ngo iminota 5 irarangiye. Bishatse kuvuga ngo nimba uri muri time frame y'iminota 5 ukaza kubona ufite candlestick zigera ku 10, bishatse kuvuga ko ubwo hashize iminota 50 uri mu isoko. Nimba ubona candlestick zigera ku 100, urafata 100 ko ni candlestick 100 wabonye, buri candlestick yifunga ari uko hashize iminota 5, bishatse kuvuga ngo urahita ubona iminota uraba umaze mu isoko utegereje ko wenda igiciro kizamuka ukagura ukagurisha cyangwa se kimanuka ukagura. So nibyo rero nubwo buryo ushobora kugura muri make muri candlestick. So abantu rero batazi candlestick ni gutya ziba zimeze, reka nze nzikwereke ubundi nuko bimeze. Urabona ko ni akantu kameze nk'akabar, kaba kamwe n'icyatsi kandi umutuku, ndetse urabona ko hari kubaho movement. Ibi ntabwo ari byo tuza kujyamo bya movement, ko tubaza kugira ngo ni gute yiforminga. So isoko rero displayinga mu buryo butatu. Hari icyo twita candlestick, arizo zizi turi kureba zimeze gutya, hari izo twita bar graph, zo ziba zimeze nk'izi ngizi urimo urareba, hari izindi zitwita line graph. Line graph ni uku nguku ziba zimeze. So wowe rero mu gusoma igiciro uhitamo iyo ushaka. So ariko professional traders bakoresha iyo twita candlestick kubera ko niyo ishobora kugufasha kumenya ngo ese igiciro nkurikije iki giciro uko ndeba ino graph ino candlestick zimeze, nkurikije uko izi pattern zimeze cyangwa se candlestick pattern ziba zakoze ukuntu imeze, ushobora kwemeza nimba igiciro kigiye kuzamuka cyangwa kigiye kumanuka. So ni ryari rero tuzabona candlestick zitandukanye? Nicyo ngira ngo turebe muri video hano. Reka turebe ngo ni gute candlestick ziforminga. Candlestick rero tugira nk'uko twabivuze ni iz'amoko abiri. Tugira izitwa bullish candlestick, nizo twita bullish candlestick, tukagira n'izo twita bearish candlestick. Izindi tuzita bearish candlestick. So zitandukanira ku kirere. Ubundi bullish candlestick zimeze nka gutya. Uretse turebe hano bullish candlestick, it looks like this. Imeze nka gutya. So ntuze kwita ku ibara kuko ibara ntabwo ari ryo ry'ingenzi. Ifite n'icyo twita ama lows and n'ama highs. Kumanza nishushanye, hanyuma nimara kwishushanya turajya twareba ngo ese isobanura iki, like this. Noneho and even like this. Iyo twita bullish candlestick. So bullish candlestick ikintu kizayikubwira irangwa n'ibintu bibiri. Icya mbere ni uko open price cyangwa se igiciro yafunguriyeho kiba kiri hano hasi. Uvuga ngo nimba ifunguye, twavuze ko candlestick yifunga cyangwa igafunguka mu gihe runaka, nimba turi mu minota 5, urabona hano turi mu minota 5 hano hejuru, niyo twita time frame y'iminota 5. Bivuze ngo kugira ngo ino candlestick yiforminze hashize iminota igera kuri 5. So rero iminota 5 itarashira, iyi ngiyi ntabwo ishobora kwiforminga cyangwa se ntabwo ishobora kwifunga kugira ngo indi ibe yatangira kubaho. So aha hasi iba yafunguriye niho twita kuri opening price. Duhita opening price. Noneho hano hejuru tukagira no twita closing price. Ubwo naho iba yafungiye hano hejuru, just here. Aha niho twita muri closing price. Yes.
So aha rero twita ngo muri closing price ni hahandi nyine uba usanga candlestick yacu iba yafungiye nyuma yo gufungura. Ubwo mu yandi magambo niba ku isegonda rya mbere yafunguriye ahangaha ureba aha, uvuga ngo ku isegonda ku munota wa 4 n'amasegonda 59 ihita ifungira ahangaha. Ubwo ni iminota 5 niko twavuze kubera ko turi mu gihe cy'iminota 5 nibwo iyi ngiyi iba yifunze. Noneho iki gice iki ngiki yo kuva hano iki icyita body, iki cyose icyita body, that is the body, icyita body. Noneho hari uturizo uri kubona hasi ndetse no hejuru. Uturizo ushobora kwibaza ngo twitwa gutya. Aka ko hejuru aka kari hano, ubwo naka kagaragaza igiciro cyo hejuru ishobora kuba yagezeho mbere yuko yifunga. Kuko urumva nimba yafunguriye hano hasi wenda kuri $1 kuri kaza kuzamuka igafungira ahangaha kuri 2.643.02 bishatse kuvuga ngo nubwo yafungiye ahangaha siho yagarukiye, hari ahandi hantu yageze mbere yuko iminota 5 ishira ngo yifunge. Aho rero hano hejuru yageze nicyo twita igiciro cyo hejuru yigeze kugeraho muri cya gihe cy'iminota 5. Ubu hano turimo turakora analysis kuri Broadway. $1 Broadway ugira ngo iminota 5 ishira no candlestick yifunge byibura yigeze kuzamuka bigera ahangaha kuri iki giciro cya hano hejuru aha kagasonge karangirira. Hari akandi kantu rero kari hasi akangaka aka kagaragaza igiciro cyo hasi yigeze kugeraho. Nubwo yafunguriye hano ariko yigeze no kumanuka muri cya gihe cy'iminota 5 igera ahangaha kuri iki giciro. Aka rero ko hejuru twita high, kano ka hasi tukakita low. So iyi high rero igaragaza igiciro cyo hejuru yagezeho, iyi low ikagaragaza igiciro cyo hasi yagezeho. So muri rusange izi nizo twita tail, lower tail and upper tail. Ubwo iyo niyo twita bullish candlestick. Reka twimukire kuyo twita bearish candlestick. Reba ukuntu bimeze. Bearish, bikugorana. Yes, this is bearish candlestick. Na reka tuyishushanye. Bearish candlestick, bearish candlestick looks like this. Now this is bearish candlestick. I'm sorry. Bearish candlestick nayo ibimeze nka gutya, nayo turaje tuyivugeho turebe ibyayo. Nayo okay. So murabona ko bearish candlestick nayo twayirangije, imwe ifite ibara ry'umutuku. So iyi bearish candlestick rero ikintu kiranga cya mbere irangwa nayo n'utundi tubiri, igirangwa na open price na closing price. Hano kuri bearish candlestick usanga open price yayo na hejuru, bite bigaragaza ko ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibi bifite open price ya hejuru, that is the open price. Hanyuma ikagira closing price hano hasi. Closing price ni iyi ngiyi like this. That is a closing price. Closing price ikaba open
price. So ushobora kwibaza ngo kubera iki imwe ifite open price hejuru indi ikagira open price hasi. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi igaragaza isoko nyine riri kumanuka. Bearish candlestick igaragaza ko isoko riri kujya hasi. Niyo mpamvu ubona ko yafunguriye hejuru ariko ifungira hasi muri cya gihe cy'iminota 5. Uvuga ngo nimba yafunguye wenda idolari gold iri kugura ariya madolari yaje kumanuka, bishatse kuvuga ngo idolari ryihaye imbaraga, ryagize imbaraga rizamura agaciro bituma gold imanuka. Gold imanutse niyo mpamvu ubona candlestick yacu yafungiye hasi. So rero impamvu ubona muri market zitaba zisa no kubera ko ziba zifite n'ahantu hagiye hatandukanye zafungiye. Bigize nko kuri chart hano dufite. Nk'iyi chart yacu murabonamo nk'ino candlestick y'umutuku ngiyi hano. Bishatse kuvuga ngo muri iki gihe cy'iminota 5 ubwo hari ugutangira sangahe, reka nze nkurebera amasaha, ari ukuva saa 9 n'iminota 30 kugera saa 9:35 gold yari yataye agaciro USD ari yazamutse. Bituma rero candlestick itukura, bishatse kuvuga ngo yavuye hano hejuru niho isoko ryafunguriye riza gufunga bigaragara ko gold yamanutse, niyo mpamvu ubona aje kuba umutuku. So aha rero ahangaha ubona kabaye icyatsi, icyatsi candlestick yabaye icyatsi, bishatse kugaragara ko mu gihe cy'iminota 5 gutangira saa 9:40 kugera saa 9:45 gold noneho yari yisubije agaciro, bituma igiciro gifungurira hano hasi. Ahangaha ubona rirazamuka iminota 5 iza gushira yageze ahangaha candlestick itayifunga, ariyo mpamvu ubona hahise hafungura iyi ngiyi nayo iri kumanuka itukura. Mu yandi magambo ino candlestick iragaragaza ko muri iyi minota 5 turimo gold n'ubundi yataye agaciro. Urabona ko birimo biramanuka biza hasi, bisobanura ko gold yataye agaciro hano isoko ryacu. So reba rero za week navugaga cyangwa se ya mirizo, urabona ko iyi candlestick y'icyatsi ifite umurizo muremure, bishatse kuvuga ngo mbere y'uko ino candlestick yifunga hari igiciro cyo hasi yigeze kugeraho, aricyo cy'iki ngiki ahangaha yagarukiye. Ariko hakaba n'akandi gato kari hano hejuru kagaragaza ngo mbere y'uko yifunga hari ikindi giciro cyo hejuru yigeze kugeraho. So rero iyo niyo twita candlestick hano muri forex market, kugira ngo ni nuko nguko yiforminga. Candlestick zacu zirimo ubwoko bubiri, harimo bullish candlestick na bearish candlestick. So izi rero candlestick nizo dukoresha turi gukora analysis, tukazihuza niyo twita fundamental analysis, kugira ngo tumenye ngo ese isoko uyu munsi riraza kuzamuka cyangwa riraza kumanuka, kugira ngo bidufashe kwinjira hehe, bidufashe kwinjira mu isoko. Nimba rero hari ikibazo cyangwa se igitekerezo ushaka kuduha, just write there down in the comments, turahari kugira ngo tubisome kandi twiteguye kugusubiza neza cyane. Imana ibarinde, turabakunda.